waba ugiye kwerekeza muri BNB FM aho nzerekeza favori ntabwo navuga iri favori cyane ni Liverpool kuko niyo yagitwaye kandi yari yubatse nabwo asubiye inyuma, ariko inyuma yabo Arsenal, Chelsea na Man City nayo makipe mu byukuri mbona urebye n'abatoza bayatoza uburyo amaze kumenyera muri Premier League n'abakipe ashobora kuza rwose agatwara igikombe sans souci, voilà. Ariko trust me icyo nabwiraga ngo trust me, the title race will be intense. Nicyo kintu mbona nizeye, urugendo rwo guhatanira igikombe ruzaba rwegeranye cyane kuko nyine urumva iyo tuvuze amakipe ashobora kuba ne ya mbere Liverpool, Chelsea, Arsenal, Man City, ayo makipe ane ukareba Tottenham yahinduye umutoza ashobora kuza ari mubi cyakaza ari mwiza kurushaho, ushikana amakipe yarasanzwe akomeye nka za Newcastle, za Aston Villa n'andi makipe nyine agomba kuba araho za Nottingham Forest n'andi makipe basunika aho ngaho hafi. So Man U yo sinyibara nubwo umutoza Ruben Amorim azaba atangiye kumenyera ari sezo yiteguriye, ariko ntabwo nyibara nk'ikipe ya challenging kuri title chase. Très bien, abantu mwese rero bamfollowinze kuri live, thank you so much. Abandi mutarimo gusharinga i live mu sharing live ku bandi bantu kugira ngo baze bamfollowinge, nifuza kugira kugeza abantu 100,000 kandi byaba ari byiza kabisa. I will be grateful ngeje abantu 100,000, ndabyifuza, like I'm craving for that. Ndifuza kugeza aba followers 100,000 kuri TikTok, narabarengeje kuri Facebook, narabarengeje kuri YouTube, Instagram sindabageza, ariko TikTok ndifuza ko ari zo gukurikiraho kandi vuba. Nuko najya mu mwanya wo gukora live nyinshi, abantu bari kumfollowinga, thank you so much, appreciate a lot. Na message zanyu muri chat ndimo ndazireba, izingira kamaro ndimo ndazisoma, istari zingira kamaro. Hari n'abantu bitamboroka kabisa, babona igihe cyose nzana ikiganza abantu bagiye kubroka abantu, kandi iyo mubrotse nawe nshobora kuzongera kubrokora kuko ntabwo nongera kukwibuka. Like it's like you don't exist. Yo mubrotse nyine it's over, you are finished. Urabona mwaka utaha Man United ishobora kwitabira amarushanwa y'Iburayi Europa League na Conference cyangwa Conference League, ariko Champions League I don't think so. Is there a king Badman Emmy garuka kuri channel ya YouTube da makuru ya yo hanze y'ikibuga. Ndi busy cyane muri minsi, hari tuntu mpugiyemo, ariko minsi iri imbere Lorenzo Enfon iraza kubiriho, don't worry. Hari umupatro twahuye uyu munsi mbona yandakariye cyane, arimo arambaza ko nta biganiro tubona kuri Lorenzo Enfon, ariko nimuguka muri minsi urabona ndarwaye, mfite grippe, nimera neza vraiment I will do that. Ndwaye grippe, yes I'm ndwaye grippe, yamfashe yashize iminsi nk'itatu nanze kwivuza ngo izikiza, ariko it's getting worse. Donnarumma muri Chelsea, Donnarumma Gigi Donnarumma, abantu bashobora kwibaza impamvu mbere na mbere arimo aratandukana na Paris, kandi umuzamukiri muto mwiza mwaramubonye burya yabashije Champions League, yabagejeje kuri finale igikombe cy'isi cy'ama club, umuzamu mwiza kabisa umuhanga, ariko ntabwo umutoza Luis Enrique amwiyumvamo. Nta muntu uzi impamvu na ntoya ishobora gutuma atimva umuzamu nkuriya, ariko hari imikinire byo gukinisha amaguru n'ibindi kubakika kuva inyuma, sinzi niba ari byo bapfa, ariko amakuru ahari nuko na Luis Enrique batumvikana. Therefore Paris Saint-Germain itekereza ko byaba byiza bamugurishije bakamuramo amafaranga. Paris yahise itangira kuganira n'umuzamu wa Lille, umuzamu muhanga cyane unafatira equipe y'igihugu y'Ufaransa witwa Lucas Chevalier. N'umuzamu muhanga cyane ukiri muto, umuhanga pe, ngo ahitaza simbure Donnarumma muri equipe ya Paris. Urumva ko baravuga ngo wazana amafaranga yatwara Donnarumma byo bari byiza, banamworohereza bakishyura muri installments cyangwa se mu bipengeri.
so Chelsea rero ukibitekerezaho ukareba ko ari mu makipe akomeye Burayi yari ifite umuzamu itishimiye, ifite umuzamu witwa Robert Sanchez, ni umuzamu udakomeye, nanavuga ko ari zo ntege nke za Chelsea muri iyi minsi. Nubwo yitwaye neza cyane kuri finale, anote yitwaye neza kuri finale igikombe cy'isi, ariko ntabwo ari umuzamu ku rwego rwa Chelsea. So nta yindi kipe rero batekereza, ndavuga amatabloide n'abanyamakuru n'ibindi b'imikino, nta yindi kipe batekereza amugura. Real Madrid ifite Thibaut Courtois, Barca yamaze kugura Johan Garcia bamuhaye na nimero ya mbere, Arsenal ifite umuzamu, Man City iracyafite Ederson, ariko nayo Ederson ashobora kugenda, no bashobora gutekereza kuri bashobora nabo gutekereza kuhindura umuzamu, ndavuga Man City. So Ederson Moraes kano kanya nkibivuga ndabona bamupostinze mu myitozo, ariko hari amakipe donc arimo kumwifuza ku buryo ashobora kugenda batangiye kumutakariza icyizere kwa. Ariko umuzamu Luis Enrique yanze, se mutekereza ko Guardiola yamwemera ko imikinire ya Guardiola na Luis Enrique bijya gusa? I don't know. Ariko Chelsea niyo kipe y'umukandida mwiza wo kwakira Gigi Donnarumma. Voilà. Jean d'Amour, thank you for following me. Chat nimo nasoma message zanyu. Nabarimo kumpa dutima, I see you. Boni wacu mwese. Yeah. Anyways, mukomeze mu sharing live kugira ngo abantu baze bamfollowing. Murabizi ko najya mara igihe kirekire cyane. Anyway, and kind of arwaye, like I'm tired. I'm not feeling well. Fite grippe imira nzonga bitarabaho. Ariko mu kwakwanye nyine mu sharing abantu baze kumfollowing. Yeah, baze kumfollowing kuri live. Hanyuma munakande nyine tap kugira ngo ibe viral. Sinzi impamvu rwose mutarimo gukora tap. Yani mo ndabroka abantu fete gaffe. Imo ndabroka abantu fete gaffe. Umuntu mborotse ntago nongera kumborokora. It's over. You are finished. It's over for you. You are done. Groupe WhatsApp ntabwo nkunda kuba kuri WhatsApp cyane. Lorenzo amfashije ko nkina football banyita Shraf. Shaba nagufasha iki kweri ko ntari umutoza. Ko ntabwo nzi urwego ukinaho, ntabwo nzi ukina muri academy like. Byasaba ko tubiganiraho. Ndumanda broka abantu. Ibintu binzana live arimo no kubroka abantu nyine. This who I salty. Yeah. TikTok biroroha cyane nako kanya ni. You are done. Yep. Anyways, nananiwe kabisa ntangiye gusweatinga. This Eric something, don't need him here. Does not belong here. Voilà. Wamaye nimero zawe ukoresha kuri WhatsApp, yandikire inbox nago natanga nimero zanjye kuri live. Waba ugiye kwerekeza muri BNB FM, aho nzerekeza you know. City kwidakina gicuti, ese Man City wamugani VP1, Man City ese Man City ntakina umukino n'umwe wa gicuti, siko nabonye abakinnyi bwo bagarutse mu myitozo hano. Abakinnyi menya bagarutse uyu munsi n'abataragarutse ejo. Man City rakina friendly ya mbere kwa gatandatu, bazakina oya wait. Match ya mbere bazakina Palermo ni ikipe muri Italy. Se Palermo arazamutsera cyangwa iracyari muri deuxième division muri Serie B. Bazakina Palermo kwa gatandatu, hanyuma bongere bakina indi friendly August 9. Nese Man City urambwira ngo izakina
match imwe ya gicuti. It's unbelievable. Berega Premier League igiye kuza irabura 2 weeks kwigaruke. Man City se ko mbona bigoye.